ubwenge ni ikintu gikomeye cyane. Ubwenge ni ikintu gishobora kugufasha koroganiza ibintu, gukora ibintu neza. Buriya abantu bafise ubwenge ntabwo bahubuka mu gukora ibintu byabo. Ibintu bikozwe n'umunyabwenge aba ari ibintu bikomeye, kandi umunyabwenge biragoye kugira umuhagarike, biragoye kugira umugwanye, kubera ubwenge bibiri tugira ngo burashobora kuzigama umuntu, ubwenge burashobora kukurinda, ubwenge burashobora gutuma ukora ibintu bikomeye mbere bihambaye ku buryo abanyembaraga batashobora kugeraho. Turiko turigisha inzira zigeza umuntu ku bwenge, tugeze ku gice cya 4. Warahezegiwe cyane ko warabanye natwe kuva mu gice cya mbere kugera muri kino gice cya 4. Ndizera ko hariho byinshi cyane wagiye wunguka biciye muri kino cigwa. Tuko turiga inzira zitandatu zigeza umuntu ku bwenge. Imana iguhezagire cyane. Turagushimiye wamaze gukanda subscribe cyangwa sabone, usangiza abandi ino nyigisho kugira ngo nabo babashe gufashwa ndetse no gutahura ibintu byinshi. Tugeze rero ku gice cya 4, tuko tuvuga inzira zigeza umuntu ku bwenge. Ubwenge ni ikintu gikomeye cyane, aho umunyabwenge wa mbere yabayeho ku isi yitwa Salomo yavuze ngo ivyo ufite byose ubishore ubigurishe kugira ngo bironkere ubwenge. Bisigura ngo ikintu gifite agaciro ntabwo ari ivyo bintu ufite, si ubwo butunzi ufite, oya, igifise agaciro ni ubwenge. Ubwenge rero ni ubumenyi, ni n'amajambo, ni ibintu umuntu ategerezwa kumenya muri situation iyo ari yo yose abagiyemo. Igihe ugiye gukora ikintu nta makuru ufise muri ico kintu, menya ngo ico kintu kizafeiringa, kizahagarara, ntabwo kizatera imbere. Igihe ugiye kubaka urugo nta makuru ufise ajanye n'urwo rugo ugiye kubaka, urwo rugo ruzasenyuka. Igihe ugiye mu kazi runaka nta makuru ufise yako kazi, ako kazi kazabwirane, kazatakara, bazakwirukana. Igihe ugiye muri business nta makuru ufise muri iyo business ugiye gukora, uzahomba, kandi uzahombeshwa n'iki? No kubura ubwenge. Bibiliya yaratubwiye ngo ko wataye ubwenge nanje nzaguta, kandi abantu b'Imana ngo baranduwe no kutagira ubwenge. Bari abantu bose ubona bamwe basegerereza abantu, ugasanga ubuzima bwabo buguma aho bwari buri, buriya rimwe na rimwe aba ari ukubura ubwenge, kubera ubwenge burashobora kwagura ibitekerezo vyawe. Ubwenge ntabwo bugumiza umuntu ahantu hamwe, ahubwo umunyabwenge aguma yiyumvira ikintu yakora kugira ngo ave mu kibazo arimwo agere mu kindi kibaza. Kandi umunyabwenge ntafa kuja mu vyari byo byose. Umunyabwenge aragira amakenga, ariyumvira, aratekereza. Hari ama business menshi agenda anyura hirya no hino no ku marezo sosio, iyo ujanye nayo ushobora kugirane, ushobora kwatakarira, ushobora kwazimirira. Ndaza abantu bariwe amamiliyoni bahenzwe kubera iki? Kubera kubura ubwenge. Ubwenge bakabutora nyuma, bababwiye ati buriya abantu bakora uku nuku abari birara, abari abajura. Usomye mu Migani ibice vyaho 8 umurongo wawo wa 12 avuga ngo jewe bwenge amakenga nayagize inzu yanje, zerangura ukumenya n'inama nziza. Umunyabwenge agira amakenga, ntaja mu vyari byo byose, kandi umunyabwenge ntabwo yemera ivyari byo byose. Umunyabwenge ntakora ivyari byo byose, kandi umunyabwenge ntabwo yemera ivyari byo byose. Umunyabwenge ushobora kumwereka ibintu akabireba, mugabo umunyabwenge ntabwo abona ibyo wamwerese, ahubwo umunyabwenge agerageza kwiyumvira ibiri inyuma y'ivyo yo wamwerese. Umunyabwenge ushobora kumuha amafaranga ntanayarye canke ntayakire, yanayakira akayabika canke yanayakira akayarya, kubera umunyabwenge ariyumvira niye mpamvu itumye ama ano mafaranga, nikiye kintu kiri inyuma y'aya mafaranga mpaye, nivyo yaje kunsura, niye mpamvu itumye aza kunsura, nivyo ngiye gukora ino
business, mbega nabahe bazanshorera muri no business yanje, niki nabahe bakiriya bazaja kunshorera, nabahe bakozi nkwiriye gukoresha muri no projet yanje kugira ngo ndabiyegereze, nkeneye abize ibiki n'ibiki. Ariko umuntu atagira ubwenge arahubuka, ibintu byose abipangira kuri tere. No, utegerezwa kugira ubwenge, kubera ubwenge ni ikintu cy'ingenzi. Fa kwibaza ikintu bakubwiye ngo shora ibyo ufite byose, dandaza ibintu byose ufite. Imigani kane umurongo wa 7 ngikiri imbere ya byose ni ubwenge, nuko wirongere ubwenge ngo mbere ibyo ufise byose ubihebere ugutahura, ngo bushire hejuru, ngo nabwo buzogukiza, ngo buzogukuza, buzogukuza. Bwa bundi ubwenge burashobora gukuza umuntu. Waruzi yuko umuntu ashobora kuba akuze mugabo akaba ari umwana? Waruzi ko umuntu ashobora kuba afite imvi ku mutwe n'imyaka myinshi muga indani muri we akaba ari umwana, ariko ugasanga undi muntu afite imyaka mike, dufate nka 10 cyangwa 10 n'ingahe cyangwa 20 ingahe, mugabo ugasanga ubwenge afise n'abasaza ntabwo bashobora kugira. Uzarebe ahantu abantu bakunda kuvuga ibintu byabayeho, nuzasanga ari abasaza. Abantu bavuga ibintu byabaye mu myaka yashira, ubundi mu myaka yashira ibintu byabaye kera babibazaga abatama, abasaza, ariko ubu siko bimeze. Ahubwo ibintu byakahise uzayibaza abajene babyize mu ishure, basomye ibitabo, bagiye barakora ubushakashatsi. Ubwenge ntabwo bukiri mu basaza, ubwenge buri mu bantu bacukura, barondera, kubera ubwenge si ikintu kiraho ufa gutora, ubwenge burarondegwa. Tuko turabigisha rero inzira 6 zigugeza ku bwenge. Twaravuze inzira ya 3 muri video yejo y'ubushize, twavuze ngo kugendana n'abanyabwenge. Ikintu kimwe kizagufasha kuronka ubwenge ni ukugendana n'abanyabwenge. Ikintu cya 4 ni ugusoma ibitabo. Imana ibwira Yoshua rimwe murongo wa 7 n'uwa 8, yamumbwira ngo wewe Yoshua we, ibiri mu byagezwe vyanje ngo uzabigumemwo ku murango no mwijoro, ngo niho kuja imbere kwawe kuzagaragarira abantu bose. Urazi ikintu Imana yari ibwiye Yoshua? Yari mubwiye gusoma ibitabo. Yongeye ngo soma ibitabo. Urakeneye kugira ubwenge, soma ibitabo. Nukwiriye kumara ukwezi udasomye igitabo, yaba Bibiliya cyangwa ibindi bitabo birimo inyigisho zitandukanye zishobora kugufasha. Buriya mugabo usome ibitabo bimatanye na vision ufite, usome ibitabo bimatanye n'ivyo ukeneye kugeraho. Ndetse urashobora no gusoma n'ibindi, ariko na cyane cyane wibande kuri rya vision yawe, kuri rya yerekwa ryawe. Usome ibitabo bimatanye n'iyerekwa ufise, bizagufasha. Usome n'ibindi bitabo ariko bishobora kugirane, bishobora kwambatanya cyangwa gufashanya cyangwa kukunga, kugukuza, kuguzamura kugira ngo bashe kugera kuri za ndoto zawe. Rero batubwiye ko ubwenge ushobora gukuza umuntu. Hariya mu Migani 4 murongo waho wa 8, ubwenge ngo buzogukuza, ubwenge buzagukuza, buzakugira umuntu akomeye w'ikigatanya. Ubwenge nagomba kubwira ngo ubwenge burakomeye cyane. Sobona ko intare ikomeye n'inzovu bw'abantu barazitunga. Intare ni ikintu cy'imbaraga, inzovu ni ikintu cy'imbaraga, ariko abantu barashobora kugirana, barashobora kuzitunga nubwo ari zibarusha imbaraga, zibarusha inkomezi. Hariya ibikoko byose abantu barashobora kubitunga, yaba inzoka, ibiyoka binini, abantu barashobora kubitunga, kubera ubwenge burashobora gukontorora umunyembaraga, umunyenkomezi. Ndibaza muri Bibiliya urabona ko umugabo yitwaga Salomo, nako reka mbaendeke Salomo mvuge Samusoni yari afite imbaraga nyinshi, yashobora kurandura igiti cy'inganzamarumbu kinini akakiranduza amaboko yiwe, yashobora kwica intare, yashobora kwica abantu barenga 1000. Mugabo Samusoni yarabuze ikintu bita ubwenge. Yari yuzuye n'ivyo amavuta, yuzuye mwemu yari yaramuzaho rimwe ntiyamugumako, ariko Samusoni yashoboye kugwa mu mayeri ya Delila. Umukobwa yarashoboye kumutura hasi. Nubwo Samusoni yari afite yari afite imbaraga, ariko umunyamayeri, katuvuge umuntu afise ubumenyi, yarashoboye gushyira hasi umunyembaraga. Niyo mpamvu abazungu
banyaburayi bashobora gukontorora ibihugu bitandukanye, ni kubera iki? Ni kubera ubwenge rero burakuza umuntu, buraduza umuntu, burashyira umuntu hejuru. Umuntu ari hejuru ni umuntu afite ubwenge, kandi umunyabwenge ntabwo avuga amagambo cyane, ntanavuga n'ijwi rirerire. Bakubwira ngo ijambo rivuzwe ni umunyabwenge ashobora kuvuga ijambo rimwe kandi mu buryo bwiyoroheje, mugabo iryo jambo rikazasobanurwa hafi umwaka wose. kandi umuswa nawe ashobora kuvuga amajambo igihumbi, ashobora kuvuga amajambo igihumbi akanavuga cyane n'ijwi rirerire, ariko muri ayo majambo ntihagire na rimwe wumvamo. Ariko umunyabwenge ashobora kuvuga buhoro, ariko akaba avuze ibintu bikomeye bizasobanurwa n'imyaka ndetse n'imyaka. Ubwenge rero burakomeye cyane. Icya kane urumva ni ugusoma ibitabo. Urakeneye kugira ubwenge, soma ibitabo. Ibitabo ntibibe kure yawe, urakwiye gusoma ibitabo. Nimukeneye kugira ubwenge, iyegereza ibitabo, soma Bibiliya, soma ibindi bitabo bishobora kugufasha. Urakwiriye gukora icyo kintu buri munsi, ukagira igitabo usomye kugira ngo ubashe kunguka, kubera igitabo ni ubumenyi umuntu aba afise indani muri we, aba yarakoreyeho ubushakashatsi, hama ivyo bintu aba afite agahitamo kuvyikuramo akabishyira mu gitabo kugira ngo ivyo bintu bizafashe uwundi muntu. Bisigura ngo iyo uri kurasoma igitabo cyanditswe n'umuntu runaka, uba uri kurasoma ubwenge bwiwe, uba uri kurakira ubwenge bwiwe. Urashobora kwikangura nawe uri kurakora n'ivyo naka yakoze bitewe nuko wasomye ivyo bitabo. Paulo abwira Timoteyo ngivyo vyanditswe ngo bigumemo ku murango no mwijoro, ngo kuja imbere kwawe ngo kuzagaragarira bose. Umva yamubwiye ngo guma muri ivyo bitabo, guma muri ivyo vyanditswe ku murango no mwijoro, ngo kuja imbere kwawe kuzagaragarira abantu bose. Ariko Imana nayo ibwira Yoshua hariya mu gice cya mbere mu gitabo cya Yoshua umurongo wa 7 n'uwa 8, imubwira ngo ibiri mu vyagezwe vyanje ngo bigumemo ku murango no mwijoro, ngo kugira ngo uzagire ikiganza cyiza ngo kuvyo uzakora byose. Urumva urakeneye kugira ikiganza cyiza kuvyo uzakora byose. Urakeneye ubumenyi, urakeneye gusoma igitabo, urakeneye gusoma Bibiliya, urakeneye kugira ijambo muri wewe, kubera nta jambo ufise uzamenye ko uzaba uri kurakora byose byisanga uri kugwa mu mayesheke. Ubwenge ni ikintu cy'ingenzi gishobora gutuma ubuzima bwawe bwavansa, butera imbere ndetse bugakayangana. Ubwenge ntuzabutakaze, uzatakaza ibindi ariko ntuzatakaze ubwenge. Umugore w'ubwenge yubaka urugo rwe, ariko umugore w'umuswa arusambuza amaboko yiwe. Ubwenge burubaka mu bintu bitandukanye, ubwenge bufata inimero ya mbere. Urakeneye ubwenge bwo kuroranya ibintu, bwo gukora ibintu. Inzira rero ya kane ishobora kugufasha kuronka ubwenge ni ugusoma ibitabo. Mwarahezagiwe cyane, nkwibutsa gukanda sabone cyangwa subscribe kugira ngo ikindi gihe dushizeho ikigwa uzaba wa mbere ukikurikirana. Nkwibutsa no kugira partage ku bandi bantu kugira ngo nabo babashe gushikirwa na zino nyigisho, nabo bagira ahantu bavuye ndetse n'ahantu bageze. Ari cyagufashije cyandike muri commentaire. Ntiwibagirwe kandi gushyiraho like. Mwarahezagiwe gose. Turagushimiye Mwami Imana kubw'ubwenge budasanzwe watanze biciye muri Kristo Yesu, kubwo inzira zidasanzwe uri kuratwigisha zo kumenya ubwenge. Ndasenga umwene data umwe kumenya ubwenge kandi bwo hejuru cyane mu izina rya Yesu, amen. Mwifuza gusengerwa cyangwa ufite ikibazo wumva watubaza icyari cyo cyose, ari indoto ufise zakuzazaniye, tuba tuhari kubwanyu kugira ngo tubafashe no kuzisobanura. WhatsApp yacu ni iyi +257 65 986 540. Mwarahizagiwe cyane.